Tolong Papi Obay mau ka dihapus bae karena setitik kan. Sing de janji pengen panitia parkir, juru tulis, pagar ayu, tukang masak, pokoknya mah kabeh diborong. Wong mayahan kabeh bae. Harapan cinta di kenyataan ora sesuai karo omongan. Janji manis gula tapi nyatane dusta. Sampean tega hianat cinta. Ayo Miss, tuan rumah, majikan, majikan, Mama Toha, majikan, Mama Toha. Cinta akhirnya munggah welara, hati sun hancur, batin kesiksa. Ayo kami, lari si dingin nih. Nibane banyu mata, netes ora rasa. Sampean tega gawe lara. Majikan bae majikan munggah lara. Majikan, 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 majikan. Tamu undangan pokoknya baris-barisnya bagian wong semenen gaya nih. Asal sawer siji sawer kabeh. Asik asik. Ada kubu liwat mandi. Lewat mana Mas? Priwe jadi? Habis ada teman kurma kurma. Iya kurma wong kene mau mah. Percuma dek eman-eman, percuma dek sayang-sayang, tapi akhirnya kakak pilih wong liya. Asik. Ayo mandek-mandek. Pokok terus bae aja. Kok terus bae aja Mas. Nomor 1, iya terus bae aja king mah. Wong dewek nomor 1. Nomor 1. Nomor 1. Nomor 1. Nomor 1. Kok bakal tekan kene ya kita belum. Bapak calonku Mbak. Awas ajak lale mampir-mampir. Nomor 1, nomor 1 pokoknya malah. Nomor 1, nomor 1, nomor 1. Nomor 1 pokoknya. Yang punya nomor 1 Nomor 1. Percuma dek eman-eman, nomor 1 percuma tak sayang-sayang. Kang siapa? nomor Kang 1 Jenggot, Kang Jenggot, Kang Jenggot. Aduh sayang Kang Jenggot. Nomor 1, nomor 1, nomor 1. Kang Jenggot, Kang Jenggot, Kang Jenggot, Kang Jenggot. Bapak calonku, bapak calonku, bapak calonku. Sing dua nomor 1 nomor 1 apakah kang wis kelalen janji-janji waktu bengi apa kesibe. nomor 1 kakang demen wong seje obat harapane palsu. Majikan wadon segi telu kita sing naruh ati. Majikan lanang sing dipilih. Bapak calonku yang punya nomor 1 cinta akhirnya munggah welara, hati sun hancur. Mas Jenggot, batin kesiksa Mas Jenggot. nomor Mas Jenggot, 1 Mas Jenggot, Jos Mas Jenggot.
jenggot, Kang Jenggot sayang Tuni bang ora terasa Kang Jenggot kakang tega majikan wadon hianat cinta majikan wadon cintane senok mung gawe lara majikan lanjut Nomor 1 ayo. sing dia nomor siji pokoknya mah Nomor 1. nomor satu awas ya bok bela sing balangnya ora sih majikan Nomor 1 kok dudan. Kang Jenggot kuku publika Sing duwe nomor 1. jalan. Sing duwe nomor 1. Percuma tuh emang percuma tuh sayang tapi akhirnya majikan karo wong sejen majikan terus majikan Bapak Toha Kang Jenggot wong mayahan apa majikan kelalen janji waktu bengi apa kesibe Bapak calon kubu demen wong sejen kanyengan Bapak calon kubu harapane palsu cintane mama segi telu Mama Ida bae Mas Jenggot bae Mas Jenggot sing dipilih Kang Jenggot majikan maning yang punya nomor 1 cintane senok munggah lara majikan hati sun hancur batin kesiksa etese banyu mata tuni bang ora rasa Kang Jenggot kumu jenggot bapak kumu jenggot sayang majikan maning majikan tuan rumah munggah welara majikan ku bapak kumu calon kubu Kang Jenggot asik mama pada beta calon kubu sing dia nomor siji pokoknya mah nomor siji bapak calon kubu sing dia nomor siji percuma teu emang percuma teu sayang lamun akhire calon kubu nomor siji majikan milih wong liya majikan asik majikan Bapak Toha majikan Bapak Toha apakah Kang wis kelalen Kang Jenggot lagi bening apa kesibe Kang Jenggot calon kubu nomor siji Kang Jenggot harapane palsu Kang Jenggot cintane segita lu Kang Jenggot seneng kesing naro ati wong sejen sing dipilih Kang Jenggot calonku nomor siji cinta akhirnya Kang Jenggot munggah welara hati sun hancur batin kesiksa netese banyu mata calon kubu Jenggot maning sing duwe nomor
siji sampeyan ya